Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Allah Teala alamlarga rahmat kılıp yönetken. Peygamberimizin yaşosu, jasagan işleri, aytkan sözleri bu iki dünyaya faydası diye duran sözdür. Hadislerin birinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan Bismillahirrahmanirrahim. İnneke leste bi hayrin min ahmara ve la asvada illa an tafdulahu bi takva. Bir dağ adamdın artıkçılığı yok. Önüne karab, tüsüne karab. Bir gana artıkçılık anın sıfatı menen, takvaçılık sıfatı menen болады. Kim kançalık Kudaydan korksa, Allah'tan korksa, ошончолук darajасы beyik болады. Ayırması yok kim bolsa bolsun. Kaysıl uluttan bolsun, kaysıl өлködөн bolsun. Ayırması takvaçılığında. Takvaçılık degen söz öte köp koldongonduktan, jana Allah'tan korku degen söz öte köp koldongonduktan, bul sözün tüpkü manisine jetүүgө hareket de kılbayбыз. Bir oylanyp da körбөйбүз da biz. Nege Allah'tan korkuşubuz gerek depçi. Adam degen karışkırdan korkot, kedeylikten korkot, karangıdan korkot, düşmandan korkot. Allah'tan nege korkobuz? Zalimdan korkot Allah adam balası. Allah'tan nege korkuşubuz gerek? Allah Taala mehrimdүүлөрдүн mehrimdүүsü bolsa, bereşen bolsa, keçirimdүү bolsa, bizdi jaratkan bolsa, jaşatıp jatsa, rızkı berse, densoluk berse, bizdi öz apalarımızdan dagı sansız ese köbürөөк Allah jakşı körse, biz nege Allah'tan korkuşubuz gerek? Jana oşol Allah'tan kim kança köp korksa oşonçoluk darajası beyik bolot. Bul ne degeni? Köp koldanobuz. Kudaydan korkpayсыңбы деп. Ne degeni al? Korku türdü bolot. Karışkırdan korkkan adam tokoyga barbaydı. Sebep karışkır var. İtten korkkan adam kaçat. Kedeylikten korkkan adam köp işteydi. Düşmandan korkkan adam düşman arttırbaydı özüne. Her türlü yolları var. Korkudun reaksiyaları türlü bolot. Ama Allah'tan korku degen ne degeni? Al mındayça. Misal menen düşündürüp aytayın. Bir adam padişanın öte jakını. Padişaga dost, jakın, tanış, күндө baylanışıp, juma сайын baylanışıp, uçraşıp turat. Uşul adamdын жүрөгүндө bir sezim bardı. Padişanın aytkanын jasayt. Bir nerseni jasa dese, çırkap barıp jasap kelet. Uşul nerseden saktan dese, saktanat. Жүрөгүндө bir sezim var. Ne degen sezim? Ar dayıma etiyattap жүрөt da, kokusundan. Uşunday bir nerse jasap koyup, je uşunday bir sözdü baykabay aytıp koyup, padişanın janынан kuulup ketpeyin degen sezim barga, oşol sezimdin atı korkunuç. Padişa zalim bolgonduktan emes, özümdün tuğra emes bir iş jasap alıp, tuğra emes bir söz süylep alıp, padişanın janındağı oşo ordumdu jogotup albayınçı degen sezimdin atı korkunuç. Emi bizdin her biribizge Allah iman bergen. Jer betindegi 8 milyard adamdan özgöçe kılıp iman bergen. Allah Taala namaz okuuga mümkünçülük berdi. Kebir adamlara Kur'an okuuga, köp jakşılıktарды jasooga. Demek bul adamdın Allah'tın astında bir ordu var. Bir darajası var. Emi bul adam жүрөгүндө bir sezim boluş gerek. Kokus. Bir tuğra emes söz süylep alıp, bir günah iş jasap alıp,
oşol darajamdan kuru kalbayın, Allah'tın mehriminen alыстap ketpeyinçi degen sezimdin atı Kudaydan korku dep atalат. Adam Allah'tan alыстayt emne menen? Günөө menen. Padişanın aytkanын jasabады, alыстayt. Мындай эмес, Аллахтын наузу билlah залым болгондугунан коркпошубуз керек. Биз туура эмес иш жасап алып, Аллахтын мээриминен куулуп кеткенинен коркушубуз керек. Шайтан сыяктуу. Шайтан канча жакын эле. Неге куулду? Бир айтканын жасабай койду. Адам атага сежде кылгыла деген кылбай койду. Не болду? Аллах Таала айтты: "Ухруж минха фа иннака ражим." Чык dedi. Sen menin meyrimimden, rahmatımdan çık. Daracasını da jogottu, ordun jogottu, Allah'ın meyriminden aydaldı, Allah'ın azabına duşar boldu, tozokka düşörü anık boldu. Kıyamatga çeyin atı şeytanir racim, Allah'ın meyriminden aydalgan şeytan. Murda atı anday mesele. Murda atı başkaça ele, Azazil ele. Oşol sezim kimde köp bolsa, oşol adam darajası oşunçuluk beyik bolot. Demek Allah'tan korku degen oşo. Oşoga etiyat kılıp süylögen sözübüzdü, jasagan işibizde etiyat bolup жүргөндүk uşul takvaçılık. Al emi kebir takvaçılıklar var, al şariatta jok nerseni dagı jasap uşul dagı takvaçılık dep kabul algan, bul tуура эмес misal. Misal katar aytkanda, biz albatta adal nerse jegenge mildettöyбүз. Tamak aşыбыз adal boluş kerek. Emi keybir adamlar oşonu çeginin aşırıyor, bunu suudu da tekşeriş kerek. Şu suudun içinde ne var? Buna suusunluktun içinde, buna şakalattın içinde, buna nandın içinde. Ançalık tereң kirişip ketүүгө biz mildettүү emesmiz. Adal dedi boldu, jey bereriz. Bir musulman adam aytты, uşul et adal boldu. Jok, şunu kanday soydunuz? Kim soydu? Kaçan soydu? Kantip soydu? Sürötü var mı? Videosu var mı? Maga çalıp beriңizçi oşul adamdan. Özüm surayım ben. Bul takvaçılıkka kirbeydi. Takvaçılık emne? Bir musulmandın sözü uşul et adal. Bismillah Allahu akbar dep muzdalgan. Jetet boldu oşonun sözüne. Ema Allah saktasın, eğer bir kalp aytkan bolsa öz жооп берет. Un, anan, күрүч, anan başka nerselerdi dagı tekşeriş gerek. Anıktaş gerek. Kebirler suudu dagı tekşeriş. An bul takvaçılıkka kirbeydi. Bul kapı bolboңuzдарга akılsızlıkka kiret. Suunun nesini tekşeresiz? Undun nesini tekşeresiz? Misалы, uşul undun içinde de birdemge salıp koyuşum. Anday adam jük döşögün kötörüp alıp durup, toodun başına çıkıp, bir ünkürdün içine kirip, oşol jerge kiçine bir müşök toprak alıp durup, kiçine buday egip, özü oşol jerde budaydı talkan kılıp jeybi, oşonday kılıp yaşaş gerek. Körüngön nersenle aram deyi berbeş gerekti. Bul takvaçılıkka jatpaydı. Bul aram, bul aram, bul aram, bul aram. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolboyt degen nerseni aytkan emes de özü. Allah aytkandыкtan aytıp koygan. Bizde şu bolboyt ele, bolboyt dese takvaçılık bolat da oşol. Bunu jese bolboyt, bunu jese bol. Keybir adamlar anan nandı dagı bul kim japkan, anın kantip japkan, al otun kayaktan algan. Al svetke suga tölөгөнбү, tölөгөн emespi? Oşonduktan takvaçılıktın dagı bir jol jogosu var. Çeginin aşık takvaçılık kılgan adam demek çoğun bir günөөsүн jaşırgısı keletdi. Sizlerge bir okıya aytıp bereyim. Bir kişi evine gelse ayalı iylap oturgan eken. Ne iyleysiz? Takvaçılıktan iylap otanmayt eken. Ne takvaçılık dese, siz bunda jumuşka ketip kalasız. Men şu koroga çıkıp nары beri kişine jumuş kılayın desem, muna daraktarda kuşlar kelip konup, oşolor meni joluğu jok, yüzümdü körü alıp atışat.
Ошого коркуп жатам, Кудайдын алдында кандай жооп беремин деп. Ошого жанатан бери ыйлап атам десе, күйөөсү аябай сүйүнүп, мен аялым ушундай деңгээлде таква экен деп өтө сүйүнүп жүрөт экен анан. Bir gün жумуштан батыраак келсе, аялы үйдө бирөө менен зына кылып отурган экен. Анан ошол жерде сумкасын алып үйүнөн чыгып, башка шаарга барып жашай баштаптыр. Өзү бут кийим жасайт экен. Башка шаарга барып көчөнүн жээгинде бир жерди ижарага алып, ошол жерде бут кийим жасап, бир канча убакыт өткөндөн кийин жарыя болуптур падышанын үйүнөн падышанын казынасына тең келе турган бир кымбаттуу бир таш, бриллиантпы бирдемкени бирөө урдаптыр, ошону падыша издеп жүрөт, таппай жүрөт. Бүт издөө салып. Анан бул адам элди байкайт да, бут кийим кийген адам, бут кийим жасаган адам бардык бут кийимдерди, элдердин бут кийимдерин карап жүрөт, адаты ошол. Таппайт падыша, күндөр өтөт, жумалар өтөт. Анан bir gün караса, bir adam жолдун жээгинде басып баратат, элдердей түз баспайт. Bir бул жака секирет, анан 1-2 секунд туруп, нар жака секирет. Анан кайра бул жака секирет, анан нар жака секирет. Нормально баспайт. Шериктен сурайт, бул ким, бул не болгон адам десе, бул биздин шаардагы эң таква киши ушул дейт. Неге андай десе, бул ушул жолдо басып баратканда дагы ушул курт кумурскаларга зыяным тийбесин деп, ошо кумурскалар болуп калса дейт, нар жака секирип басып албайын деп, анан кумурска жок жерди табып, ошол жака секирип, ошондой басат бул десе, ушул ууру дейт. Падышанын үйүнө киреби десе, о кете кир, ушул ууру ушул дейт. Кой сен андай деп, бул өтө таква киши десе, шариатта жок таквачылыкты кылган адам өзүнүн чоң бир күнөөсүн жашыруу үчүн кылат таквачылыкты дейт. Шариатта жолдо басып баратканда куртпу, кумурскабы, тараканбы, сиздин жолуңузда не иши бар, аны басып кете бересиз анычы. Мен жолдо басып баратам. Кумурскалардын үйүнө кирип, кумурскаларды баскан болбойт. Бирок жолдо басып баратканда бутуңуздун астында таракан келип, чын айтам, ким любой бирөө бутун тосуп алган болсо, аны басып кетесиз, жооп бербейсиз, бул жол. Анан жанагы кишини сөздөн сөз чыгып, жетип, анан издеп, аңдып барса үйүнө, чында эле ошол ууру экен да. Чын. Ошого шариатта жок нерсени таквачылык кылып албаш керек өзүнө. Реальный таквачылык кылса болот. 5 мал намаз окуган ушул таквачылык. Болду. Көчөдө жүргөндө ушундай жүрөт. Башын көтөрүп, башын көтөрсө жок. Ошого туугандар, таквачылык дегени арамдан сактануу. Анчалык изилдеп бирөөлөрдү кыжалат кылуу таквачылыкка кирбейт. Бул окуя түшүндүрүү үчүн. Umar radıyallahu anhu baratsa biri çutli uşul enkeyip basat ekan da. Jelkesine bir Umar radıyallahu anhu da özü uşunday kelişken jelkesine çav turup ne munday basasın dese, uşul takvaçılık deydi ekan da. Kötөр deydi ekan, başın kötör. Tüz bas. Takvaçılık buyakta bolat deydi. Sen kıyşayıp baskanında bolboyt takvaçılık. Tüz basasın, seni körgön adam kolundan bir iş kelet dep görüş gerek. Kıyşayıp жүргөн takvachılık эмес. Albatta tekebirchilik emas. Бирок андай баскан takvachılıkка кирбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андай баскан эмес да. Сүннөттө жок нерсени жасап takvachılık, ал takvachılıkка жатпайт. Кээ адамдар айтат, азыр неге дейт пайгамбарыбыз кроватта жаткан эмес, биз кроватта жатабыз, үйлөрүбүздө полдорубуз бар. Бул таквачылыкка кирбейт. Анда айттым, анда үңкүр. Түз. Ошо үңкүрдө пол да жок, потолок да жок. Кроват да жок, ошол жакта. Ошого азыр Аллах шарт түзүп берген үйлөрдө, ошол кроваттарда жашап эле, Багымдатка келсеңиз ошол эң таква адам ошол. Айтайынбы, Кыргызстанда эң таква ким?
Kırgızstanda 5 mal namazdı cemaat menen okup, makul, cemaat menen emes, 5 mal namazdı okup, közün saktagan adam nomeradin takıp adamdı. Eger kichine terengirek izildep kelseňiz bargo, su içken de bolboyt, nan jegen de bolboyt. Ne üçin? Oşol suunu işletip жаткан işkana banktan kredit algan. Kredit aram. Oşol undu çıkargan zavoddagy banktan kredit algan. Kredit aram. Aytdym go, ünkür. Bolbosa bul dünyada ançalık tereň izildegen kajeti jok tuğandy.